Strong. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, zümme elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Elme abad. Manglip haylalen saydime penale. Cemaat-i muslimin. Allah eskoro rahmeti. Allah eskoro bereketi. Allah eskoro makfireti, upra tu mende, upra amende, to vol inshallah. Avdisnodive so odberimitani i tema baš o posledno delotaro amaro namazi, vakerindorki o šezda, kova so amaro efendija o potočno o šehkja Murani, ko objasnila mi je poopšireno, sar amen trebala te i keramen ko pravilno redosled akale dineste, a da leskoro da se bepi
одредиметане акала поточно векера програме, те шај амен те сватина дали уопште ќе рај правилно са со требала. Па дали скоро да се бепи мангава само те поздрави на всаринен кои се тане моментално ко лайв. Дикава дека моментално слабо мануша и си, ама најверојатно и конекција со скехари паритани, дали е кана због фудбал со тане моментално опрајла или опејна, ама најверојатно кога приклучиме ко покасна деля, ама не проблеми, амигетано важно те шај те овол наведимо Андре ко амаро YouTube, па те шај со акрела па кога мангаја те права, те дика, те шај те проверина амаро ибадети, дали уопште амен ќе реале точно или палем ни се грешки ќе реале. Па дали ско себе керава прете почина, значи амаре дерсеја баро селами сар неге кои су кадикел акана хем покасно да су кадикен мандар хем ефендијастар, намагавате дуговлачина со скиџанава дека кој наосети као починал јек од такмица кога секаските е интересно, па дали ско себе пиме каму кава амаре ефендија нека килопеске по совети, па ме похари ка те шајте наместинав хари техничка не се проблемија. Јак баро селами џамаро магло енго усеини, селаму на лекиум кардаш, алекиум селам, па кам камар ефендија нека починал петерсеја, па амен ка Selamün aleyküm efendi. Dali şun güver fino? Aleyküm selam ve rahmetullah. Ke kal şükür super. Kana magum baš тоа крав дека нормално очекувам дека кој слабо гледачи, пошто џане дека припреминена пес баше фудбалески, ама аке похари кедена пес иншаллах кога е прилике ка доздањен исто преку YouTube амаро ниети сојтано хем секогаш кога манген амаре пак е ме дикутне секогаш каше тиране пес кој YouTube каде ке например дали уопште керена заиста намази сар со требала. Па бујрун ше ефенди мукавато ки камера. Бујрун. Evo. Nangle selami jitute jiko sa o dikutne so pratinena men ko akava life. Allah eskoro selami nekolo prilende u prilenjera krave. Eratnete rakate sarso najavimo, znači ka ćero peslafitari sežda je pekambere širali selam, odnosno sar o Resuli sallallahu alaihi ve selleme obaveno sene i sežda o namazi, hem od ova kola je posledno delo taro o namazi. Нали, ами почнем од низа предавања кола со почнем таро почетак ки сежда. А ќало шукур Аллах че о последно да делоте ваќера иншаллах. На англедер хамди чера ко Аллах тебарака ва таала ярачија сај дуња енгоро овитало кова сои ал аввал вал ахир вал захир вал батин ва хуа би кулли шејин алим. Ovitalo okova so taro mulo čerala dživdo, hen taro dživdo čerala mulo. Ovitalo okova so ništo lestar garavdo nane. Nekovolo leskoro salavati hena o selami jiko Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi ve selleme jiko leskoro čisto hen pake hlibejti jiko sahabija henđuko sao kola muslimanja kola so nisar javrčana kaj dunja na mukle nego osven sar muslimanja. Cemaati muslimin senime pralalem poštume cemaat. Madam amenna dikhaja koji sar su pišinola savči programa taljama doa na misao problemi. Eratnitni rad sar su izjavimo znači čerola peslafita risžda pekamberiši sallallahu ta'ala alihi ve selleme. O Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme koga jalajne ki seđda o džajba leskoro ki seđda nasloninela pe si neko ne save buđa. Dayandinela demek nasloniba dayandinela si neko ne save buđa. Evet. Kola buđa očekat jek. Onak duj ovasta trin o kočaka štar hem o
predno delja prengere. Onaia taro pre. Ko akala delia o Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme dayanlinala sine, nasloninala pesine, içerala pesine ko vakti secda koro. Odolesce postinala ek hadisi da isto ko toro pekamberi sallallahu alaihi ve selleme şay bu cenecana işine kuşuna canala Večerlo pekamberi naredimo manje te čeravi secda ko efta kokala. Efta kokala večerno je uprava čakala kana so spominjem očekat onak ovastao duj amare okočaka duj heme palal opre onaja dar opre. Akala hadisi znači taro Resul alejhi selam sarte objaveno pes i secda. Akana koga viđalasine i secda pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme i secda znači šilasine pevastajđare telep, ali pravala očekat onak astarla i pu očekat i čerlasine jako zoraleći pu, znači na samo ne primjera kana amen te pipina samo i pu pipi mojital na a kad te morate pazina kaj onak hem očekat zajedničko međburte astarali secda te astraja samo očekat onak na te janeni sjamen problemi. Odolesce očekat hen onak zajedničko či puvči secda astarala. Hem astarala pozorale, znači primjer na te astara jara kana sarsudičena mova sakate nego ajare te pero pušće. Očekat hen onak ajar trebala to lepi moj či puv. Koja sa kojeg pozicija trebala. Kana koga ka avila savčijeg pozicija morate pazina, znači akana kavajtalo opis secda koro saro Resul alejhi selam čeralasini secda. Koga šivaja maravasta maročekat hen onak astarali secda, akana akala mare vasta, nali amare vasta akala pod kolonici sarte večerali, čekate ovu se, nali so trebala. Ola trebala taro vujudi toven od vime. Ovasta tarotelo trebala to na primjer sarsudičena ačiđarte žavči strana te šati dičen na katar pofinu znači matovol ovas eteloja panlo sarakate na nego pravdo ajare najšukar kadičen ačiđar tenol panlo znači ki secda jalapes ajare heno vas tarotelo sidela pes tarvujudi na to lepi moj vaste amare vasta pravde tarotelo hari pravde içerere na lepi me ajar o içerala pessoa está akana ki secda o Resul aleyhi salatu vesselam ali purjinala pesine sarsu shunena sarsu dičena sarsu shunena usvari pe vasta od vimetaro vujudi od čekat henonak ki puv cvrsto içerindoj akana prenosinala peskotoro Ebu Humeid Sa'idi radijallahu an kaj anglodesh sahabija akava manuš Ebu Humeid Sa'idi anglodesh sahabija objasnjenja hem večerja saro pekamberi bešalasine ko namazi objasnjenjani penala prvo ispravinala pesin ko bešindoj tanko kiamu ispravinala pesin Peva stava cerela bivazdala se no Resuli Jiko Pepiche. Amena kala buće objasnjenjem ko početak, ama aici pošto o redo evakiriba skoro te objasnina pandai puti. Znači, peva sta bivazdala se ne Jiko Pepiche akate. Ajare. Ali Jiko Pepiche. Vai cerela se. A posle, od kako kavazil se ne peva sta Jiko Pepiche, palo doleste vai cerela kava sahabi večerala se no pekamberi Allahu Ekber. Koruću. Koga džala se ne koruću o pekamberi sallallahu alaihi ve sellem. Akana interesantno trebala te pazina. Soće ko buđene amen dikaja tari praksa ko narodo maškaramen de dikaja kaj na pazinena odolesće. U stvari nas ona pazinena najlenđeni večer doda odolesće na čerena sebepi na šumjeđi akana šaj. Ama će akana silim prilika te šunen. Demek o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme koga džala se ne koruću, tarokijami znači koruću koga kahuljol, pošero ko džajba koruću
ni banjarala sine, ni tu pale ispravino. Sarso sine taro chiame ajar hulala coruciu. Halile mamenali, primer coruciu se amajare șerea, acana ja Allahu Ekber, normal nu amena na Allahu Ekber, ajar sa sudicenam. Demek namaro șero te banjara hem te jaco. Nego sarsoi taro sostoiba e chiamesciri, ajaro Resulü vacinului al bașoruciu Allahu Ekber, sosce coruciu vacirjemamen kogo pișinjem oruciu obesinjem kai coruciu koga cerea nasminaja te dika te banjara marošerotele nego marošeroto ol trebala ispravimo. Jak akava o sahabi akava objasnila se. Ponodrga znači povoji pokušinala se no pekamberi sallallahu alaihi ve selleme koga araklova se neki secda te no vol lepimo pe prencar. Znači amarovoji mato vol lepime amare prencar. To vol cidime tar amare pre. Mato va lepime zajedničko. Ovoji hem opre amare mato ven lepime. Ko sa koje situacija o pekamberi alaihi selam tega ne so čela sine leva sine o levo pro o pekamberi alaihi selam po levo pro čula sine teli peste hem uprodova levo pro bešala sine a o desno pro palale i čeravale sine ajare ko konaja. Acaba eta o suneti Resulescu alaihi selam ako neku pučala sosća kana ajare dali ispravno, da, ispravno, sosjetalo sunneti taro Resul alaihi selam, o desno pro ajar te bešao konaja. Ako na nekoj ka postavno prašanje, pa dobro, ako nekoj našti taro opravdano razlog na svalo, o prelesčerena džana, o kokala na čerena, bilo koja razlog je našti čerala, da li dozvolimo mo protevi čera pravo? Da, šaj. Ama, cidime sim taro sebapija e sunetesčeri. Inaku o suneti bešala opre o desno palal ajarete bešala. Ko sa ako se sistemi bešala se no pekamberi ki secda, znači džiko to obavinala se ni secda, akana. Palo doa, ki secda sobi izgovornala se no pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Ki secda o pekamberi sallallahu alaihi ve sellem vačerala se ne 3 puti subhana rabbiyal ala, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala. Nessa uputi palo akava Subhana Rabbiyal Ala, janova se ne te vačeralo pekamberi wa bihamdi. Znači Subhana Rabbiyal Ala wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Ala wa bihamdi. Ajarda nessa uputi vačeralo se ne. A nessa uputi čitinala se ne averada dove. Od ova dove amen akana ka usvari me ka vačerao alaikum selam sahib pralinje me samo su dikava ka te so sve manje muklo od ova dikava inače na dikava ništo mata staren kusuri neko ako na iranao selame sebi pimena dikava koji pišinova od hrane dičelamo kardaši ama sve si kavala ka te na iranao selame. Alaikum selam sarne. Znači ava jako dove saro pekamberali tenaki neki sežda. Nessa uputio Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tenavasine. Allahümme inni leke secdettu ve bike amentu ve leke eslemtu. Secdettu vechi lillezî halakahu ve savverehu ve şakkâh sem'ahu ve basarehu tebarakallahu ahsanel hâlikîn. Acabau cunoscendo o pecamberi ki secda. Akana akava kotarita lo akava nekoja korodova dokazi akale bučače sošinala kaja dova kotar akava koji vačeri akava italo yek hadisi koji beležimo sar sahih a beležinalale o muslim koji po dugačko hadisi po baro hadisi kastar beležinala taro Ali bin Ebu Talib Kote tale spomnime, poviše zikrija koja su ukunena pes koruču ki sežde i taka natam. Znači, kolil kitabu salat o poglavije ili leskoro, ili o delo ili leskoro, et dua fi salati lejli wa qiyamuhu. A jaretalo o delo ili leskoro, kote ko muslim šataračen, kitapi
1, strana 7, u stvari kitab 1, ovo je poglavlje 771, strana 534. Pa onda ko Ebu Davud isto kitabu salat, ko filan ta, ko Tirmizi, ko sakala bucetale sahih, navedime ko akala hadisia ko da so shunaya. Aka je teri prvo doa koja su pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem čerovasen. Oduito koja su kunovasen u Resuli sallallahu ta'ala alejhi ve sellem italo subhaneke Allahumma ve bihamdike Allahumma ighfirli. Subhaneke Allahumma ve bihamdike Allahumma ighfirli. Isto hadisi koja talo mutafakun alejhi beležinala Buharija kolil kitabul azan. Akava znači i adresa okolenje kola su manjenate žanin kote akava bešala. Vaćejem subhaneke Allahumma ve bihamdike Allahumma ighfirli. Ne se uputio pejgamberi sallallahu ta'ala alejhi ve selleme u kunova se neso subhaneke Allahumma ve bihamdike la ilaha illa ente. Akava da hadisi talo sahih beležinala Muslim isto ko lil ko podelo e hadisen goro kola su narečendo kitabu salat kote soi o poglavije e bućakoro ma yukallu fi ruki wa sujud ajar vičinala peso delo kotar su akava zal beležimo a o senedi avala taro Abdur Razak a ovlela kotoro ibni Jurejč a ov kotoro Ata a o Ata lela kotoro ibni Mulkejt a ov prenosinala kotari Hazreti Ajša radijallahu anha. Znači, o posljedno akava, na u stvari o pretposljedno. Panda ek dova koja su Resulu kunala se neko isto ki seđda. Znači, akalajtare džemati muslimin dove kola su amen šaj emisija men šansa prilika rajkate koga klanine, a pogotovo na file namazi, da čova pouše ko seđde, upravo akala dove u kune napis. I naravno dova koja su Resul a.s. ukubnula se ne upotrebinula se ne tali i dova subuhun kudusun rabbul melaikete var ruh. Subuhun kudusun rabbul melaikete var ruh. Akava talo isto hadisi sahih koja su muslim pelileste zabeležinolale. Javer dova isto koja su pejgamberi a.s. upotrebinula se ne i tali Allahumma ighfirli zembi kullehu dikahu وجله وأوله وأخيره وعلانيته وسره. Isto sahih hadisi koja beležinala u muslim pe lileste. Inače, javer dova panda je koja su Resuli ukunala sine i tali Allahumma inni auzubike min ridake min sahatik wa bi muaffatike min ukubetik wa auzubike bike minke la uhsi senaen alejke ente kema esnejte ala nefsik. Akada dova isto pejgamber alejhi selam ukunala sine isto hadisi koja su prenosinala o muslim ko podelo je hadisengoro koja su narečinjale ma yukallu fi ruki wa sujud telo broj 148622 crtička 352 obroja hadisengere znači kote su šaj terodelnen sakala dovitale odola dove kola so o Resuli upotrebinala se neko namazi. A kada preskavaćenjem objasnjenja pandaj put itale buća kola so ukunena pes pogotovo ko na file namaz ili na račakoro namazi kijamu lej koga ukunela svako je kova klanila korkori pesće čere onda šaj isilen vreme isilen inače ki džamija te pena ko namazi ko farz najamen šansa ajar tu kuna kala dove sebepi o imami kaldinala čabuko o imami kaldinala bucigate čak 3 puti da na etu vreme te večere subhane rabbala već o imami vazinja po širotari sežda a kamoli tu kuna kala dove znači kad čvale šama anav turbo imam Odolesće džemati muslimin akala dove paleva čeretale dove kola su Resul alejhi selam upotrebena se ne sunneti talotaro Resuli sallallahu ta'ala alejhi ve selleme te ukunal pes. Ama poštamen paleva čere namen šansa či džamija sa nešto to je primenina odolesće najšukaritalo okova kova so račate kao što pe gospodare te falinal te klaninal namazi akala dove obavezno neko kuno so šeolengoro seba pitalo bud baro a predsejtalo so suneti Hazreti
pejgamberi skoro sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Cu prašanje kozom o Resule a čula se neki seđda. Kozom vreme trebala se ne pejgamberi alaihi selam ki seđda. Odgovora kale buđače glasinila o pejgamberi uvek namirenila se ne kozom bešela se ne ko kijami, znači ko te su ukunila se ne Kurani. Kozom bešela se ne ko kijami, odgovorka skladno te ulsini seđda tele isto obešiva. Znači, primer, samo za primer te večera. Te bešla ko kijami 5 minutija i seđda lesčiri isto iznosinila se ne 5 minutija. Te bešla ko kijami 10 minutija i seđda lesčiri isto 10 minutija. Znači, skladno otprilika se ne obešiva sar ko kijami, a jar ki seđda tele isto obešiva Resule skoro sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Otkako akala saka izgovorno se no pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem akala dove, palo dole se sova kirala se ne Allahu Akbar, uštala, pandajk sežda kirala, isto buća od dove, isto i tale sađi ko kraju, akana, između akala duj seđde i sjamen je kratko tikno bešiva. Kod ova kratko hentikno bešiva o pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem va kirala se ne Allahum makfirli varhamni vajburni uhdini varzukni. Demek ki maškaro duj seđde o kratko bešiva o Resule alaihi selam ukunala se ne Allahum makfirli varhamni vajburni uhdini varzukni. Pa posle djela se neki duj to seđda. A jar akava o redosled buća rotaro i sežda Hazreti Resule alaihi selam, otkako kaval se neki duj to sežda, znači završimo sa, posle sovalo, palo doveste sarsarenin džamenje poznato, okunala se ne sarsuaminje zabeležime ko hadisija, nali, okunala se ne etahijatu lillahi wa salavatu wa tajibatu, assalamu alaika ejuhan nabiju wa rahmetullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على وعلى آل محمد demek Allahümme salli ala Allahümme barik ala duy salavat ya peygamberine palo doleste okunosine Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar palo akaleste okunosine Rabbena firli ve li valideyyi vel mu'minine yevme yekumul hisab. Hem palo akava yevme yekumul hisab va kirla sine o selami assalamu alaikum wa rahmatullah desno strana assalamu alaikum wa rahmatullah levo strana ko krajo isjamen predavanja kola sova kirana angledirte va kirol Allahumma ente selamu wa minke selam tebarek te adal celale wal ikram va kirla sine trim puti astaghfirullah 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 pa tek posle va kirla sine Allahumma ente selamu wa minke selam tebarek te adal celale wal ikram. Znači akava okunala sine madam ci ko suneti akana men namangaya te kera popharo teolo cemaatesci objasninea oko so veci va do berșența căldinăla pe sarsogianaia madam isi averada dove znači o namaze Allahu makfirli mu'minin vel mu'minat vel muslimin sokote so i rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaben nar nali rabbena filli wal walidayni vel mu'minin yawma yakumul hisab e palo akalesta kana isi averada dove pejgamberi ko asu pa tek posto selami ama amen mate keramare cemaatesce paro aksavkojek klaniba namazi sarsođane i talo ispravno, akana okola buća kratka tikne buća kola s objasnjenjem u stvari ko početok o namazi sar trebala ti keramare vasta, sar trebala ti keramare musja, amare kočaka matovin lepime amare vođeja i taka natamu, a kala buća i tale odola važna kola so o namazi i keralalen sar farzia, sar suneti Resule skoro sallallahu alaihi ve selleme, se koja jek amendar kova so klaninila namazi, apsolutno ka trebal akale bućende te pazinel sošitalo suneti Hazreti pejgamberi skoro sallallahu ta'ala alaihi ve selleme, sau kala prala kola suđija kana, sau ko nešto našuđe ili nakerja, sau kojek namazi, koja sau koje kredo, Allah Đelešanu olengere namazija inšallah kerala kabuli, a pa naznačinala kao kola saso čerji ispravno palem ka lengere namazija koven kabuli. O kabulu ko samo Deus Đelešanu džanova, da li ka primilo ili na, a men sam dužna
te obavina amare namazia ajare sramenge prepostavimo taro Hazreti Resuli sallallahu ta'ala alaihi veselleme, inače tu men janena kai o namazi italo nešto bud baro sveto kod Devel Đelešanova Đele Đelalehu, ole skoro propus italo baro junahi kod Devel Đelešanova Đele Đelalehu, ka završinav odersi i će hadisijataru Hazreti Resuli alaihi salatu wasalam, kova su me nerado izgovorinavao do hadisi, nerado znači namangavati izgovorinao, ama aće morate večerava alo redo, namaze skoro, o pekamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme ki vrske namaze večerala العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. O dogovor penalo Resul aleyhisselam o dogovor između amende hemlende koga večerala lende misinala koja udije gađe okola kola su avri altaru islami. Penala o dogovor između lende hem amende soitalo es sala o namazi. Amen. Dar okola vera din ameletiya narodu delinamens o namazi. Pa odolesc eu pecamberi sallallahu ta'ala alaihi ve selleme henala ko produjetu ka hadise skoro men tarakaha oika izostavinău o namazi neuzubillah fekada keferu. Asta ko je kitalo nevernico neuzubillah. Demek cemaati muslimin tenala kava ajare doborka dicen amin namangane se vučate objasnina ko te sošaj cemaateški kol bud paro ali dicen nasminaja hem nasminaja te dozorinala neka skoro očefi te čera samo radi do vas o penđaramen, džanamen, čeramen sebepi ta esako diveća mete skoro kova pučle sara amen sova čeraja sar tumen sošunena. Ako pekamberi sallallahu alaihi ve selleme večerala jeki insani koja su napuštenilo namazi bizo je opravdano razlog. A sa ko je kitalo nevernico, kana dice nevernico i si ko hanefijsko fiko odredime buća kozom namazija trebala to propuštime u tate šajtove nevernico nađena vaso nađena, a kaj je talek javer tema, a kalea mangavate večerav, kaj o muslimani ko nisavo slučaj, ama nisavo slučaj nasminala o namazi te propuštinel. So što odvajtalo naredba Allah Đelešanova Đele Đelalehu i na vrzosnova odja naredba jako vol kaznimo u insani ili ko vol nagradimo. Allah skoro rahmeti nekolu pritumende upriamende sarinende nadinavama kaj ko akala kratka crte kola so objasninjem uspinjum te objasninav odovor ka Resulü skoro namazi konusu Allah Đelešanova manje dinja kozum so manje dozvolinja ako nešto pogodinjum akale bućate odvajtalo Allah Đelešanehu, a ako grešinjum nešto odvajtalo korkori mandar Allah skoro rahmeti nekolu pramende sarinende Allah Đelešanehu nekara čeltumen pači koja ver bešiba sigurno kolamen avera teme kola koja nam je but interesantna teme kola so čačipnaća men je kol potrebno tešuna amen a čekatara kana uspinajate da jek apelici koritumende kaj ca pokușina sa e silența te roda e ce hanăma, e giuli demeci cola so ca pokușinul saramen so cerea ca te dersi, oi da te va cera la jară cite șaia mare tomacice co cera toven prisutna tešunen, nali javeri e giuli co acabešel to besneu me misnava ca i si e krakli e giuli ustvari dar i pitola li prilepli kotarita li najanava jek puti di klimek dersi bašo kadrgeže silatar makedonski černa la feula najanena romane i si galeva i si amen šajta bađiko kontakta o Allah Đelešanova Đele Đelalehu neka čerla minge nasipi te čera asab kojek namazi saru Resuli sallallahu ta'ala alaihi ve selleme aminge mukla ali cemaati muslimin mate bistra kaj o ehli beiti e Resuleskoro sallallahu ta'ala alaihi ve selleme talo nešto javeri buti. O ehli beiti e Resuleskoro sallallahu ta'ala alaihi ve selleme nešto buti javer te halovamen. O ehli beiti nešto javer akala buća javer neka Allah Đelešanehu čerol nasipi te čerao namazi ajare sar o amenje naredinja čiteša o amendar tol zadovoljno
na dinama ka Allah Celleșanu amare dove ka prifatineu ka kerala mine nasip amare çerende te biçarala rahmeti bereketi tumare da çerende inşallah samare molekula sonakli dünyaya bütün cemiyeti muslimin soisi akale dünyate sonakle lengere da mule bilo dada peña prala çave çaya daya sarteva kira sarine kola sonakli dünyaya o muslimanya Allah azze ve celle çekatare kere dova ko devil Celleșanu olenge mağfireti, rahmeti, ako dive kıyamete skoru inşallah pe rahmete te kerlince nasip otan ko cenneti. Amin inşallah sabırı. İro kola kola soçle palal sabırı selamet inşallah ya Rabbi. Evet, buyurun buyurun. Amin, 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 Rabbin alemin. Şükür ve kerden odove. İnşallah Allah Celleșanu neka nagradi not ako so kerdan še efendi. Evet. Isto samare dikutnegi koji su tamo momentalno, isto su na nenameni prilika te selam keralem ko su pokasno da priključili, isto ka priključujem pe da pokasno da olenge da baro selami. So magum isto te navedi na zaista rodaja isto jek hanma ili potočno pen daj so še amare penenge da te del jek tikno dersi te isi nekas vuru neka kontaktirinen mancare le efendija na ne problemi menum akaleske znači se koš pravdo soske si zaista da pena amare romna amare čaja amare daja sonna janina da hema da lesko da sebe pi Джубляне стостебатар пофино Джубляне мислата значи пошука шај те објаснен емсарка сватинопе шај амен пошто му шари поедноставно амен ги тано шај Джублян ги попаритано а дали ско себе би родаја значи јек Джубли джените шај амен ги заиста те шај те објаснел исто амари пененге да значи родаја колајф иншалла ти си некој бујрум нека контактиринен мејнум акалеске исто правдо. Ше ефенди, на не мислама добро ка питања, на очекувано тоа да бил баро питање, суски си, значи буд джене со сватинената за теме тари шезда и јек знам дека осефери силе почиба, ефенди овитано апсолутно амен сијам Аха, не, окей, тамам. Нейсе се верти си нешто почибаске шај те постави питања. Ме магу исто, ако на не, магу сам те постави дујтрин питања ефендијаске, кола со заиста мангета на хем плюс дикутнеге буд важната, но далеко далека шај кол кратка Ајде, Бакиро прашањето ќе напате. Еве. Сојтано ко намази фарзи е сојтано сунети. Ко кратка точките ще те објасни намиге. Па дикака. Нали, амен джанаја, односно кола со кланинена намази, пребавате джанен. А окола со накланинена, наштите джанен. Сосче на кълдинена. Кој кълдинела джанаја? Кој на кълдинела, наштика джанен. Evet, o namazı ile decidiu farzia. Amen vai tirar çok nadvorešna, çok nadrešna. Trenturi šatje. Dakle, nadvorešna. Primer, tiran amen premejtila, o vakti te jana, o tanko te sokoate, o čisto, amare šate čisto, čisto i tako napad. Nadvorešna, šov, primer. Aí se amen nadrešna isto to iftitah tekbir qiyam rükû secda kadai akhira otumaga hem selam akalai tale o farziya decidiu to é kana kosi ko yek buki andre Dekin aqui Samuel primeiro te dá Primeiro, Allahu Ekber, ayar poșmine o namazi. Ama dika kana ko akava dici baso dice Allahu Ekber, trim bucea postoinena. Trim. Cola trim. O vas diba o vasta upre. Te vas da mare vasta upre tale sunneti pe camberes cor alaihissalam. Te astara akatea mare kana. So astarea analizo pipinea co a astare ba italo vajibi. A o izgovoriba Olafi Allahu Ekber izgovoriba italo farzi.
Agar koruću da Allahu Ekber, džajba koruću i talo farzi, o izgovoriva o tespije Andre, katekana mea kava koje chiaver dersi ko objasnenau inshallah tu Allah mi nasipi, buđeneva ćerena sunneti Resuleskor alaihi selam, ama amenka ćere posebno ek dersi, dedica dali talo sunneti ili talo farzi Allah eskor. Ama poviše ćeneva ćerena sunneti, amenka džajk putea kalea, sunneti talo. Pa kao objasnena javer puti. Znači džajba koruću Allahu Ekber talo farzi, izgovoriva o tespije Subhana Rabbil Azim i talo sunneti. A jare džajba ki sežda isto, Allahu Ekber, džajba ki sežda i talo farzi, o tespije kola su izgovorina ako ki sežda tele i tale sunneti Hazreti Resuleskoro sallallahu ta'ala alaihi ve selleme, a će ko kratka crte, a kava je talo. Znači sve koja pokreti talo farzi, a o koja su izgovornila pes Andre kodova pokret, ovi talo sunneti Pekambereskoro sallallahu alaihi ve selleme. Evet. Tamam, a kao da se oklape završimo. Kažali koliko kratka točka isto te objasni govor farzi sijamen ko namazi, govor suneti, govor son sunetija? O namazia, pa adică că namazia de lumina pe sartugiane, na primul sabah namazisile, ștar rechiatia, ali, dui siamen suneti, dui siamen farzia. Prvo klaninula pe so suneti e a postă klaninea o farzia. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kirala dui rechiatia sabah namazda çirip o hadliye itale nego celu dünya koromalite dentumen kovas. So načinala dovoljno dokazi kaj o rahmetjen o berekete sabah namazda skoro butitalo paro. Avaya ko pladne namazi ili duhur, saramen penale și cu arabsku, duhur, ovitalo namazi koja su ostavimo taro deš rekiatija, ne, štar farzija, u stvari štar sunetija, štar farzija, hem duj son sunetija, a jaritalo o pladne namazi, avaya ki ko namazi e ikindiya koro, avea cu namazi ikindiya koro, ikindiya talo ek namazi kova so Peygamber aleyhisselam strogo bašilate hadisija objasnjenja, a kavada kava kera kojeg naredno tan, znači ikindiya pošminula štare sunetencar, završinula štare farzencar, pali ikindiya avala o vakti akşam namazı skoro, kova so başlayınala o akşami trine farzencar, a završinova dvije sunetencar, ko prašanja šestje ko sao namazila prvo sunete, ako akšami talo o prvo farzi, so še očekinova pek kao kiameti, to ko vakti akšam namaze skoro, pa odoles še klaninea prvo akšami, te šaj počavu ko te bitirina, te na ol kiameti, te na starala manu kiameti. Od ovo se vepiso prvo klaninea farzi. Znači, vaćidemo akšam namazi bašlenova trine farzinca, završinova dvije sunetencar, i o posledno namazi jacija itali namazi koja su stavimo taro dešutrin rekiatija, kola bašlenena isto štare sunetencar, palodova štar farzija, palo farzija duj son sunetija, henko kraju isjamen trin rekiatija vitri. Trin rekiatija vitri, ili vitri vađi sarmanjena vađeren, isto je to. Znači, o posledno namazi jacija, so stavimo taro štar sunetija, štar farzija, duj son sunetija, hem trin vitri vađib. Akal etali o rekiatija kola so amen džanajalen, hem klaninajalen, hem čerajalen. Inaku ko akala celokupna panč vakti namazija so postanula kojeg dive, isi amen saranda rekiatija zajedničko sa celokupno namazi. Saranda rekiatija, ko akala saranda rekiatija isi amen dešefta farzija, bišutrin sunetija, a će o seferi već višino, znači dešefta farzija isjamen bišutrin sunetija, sa zajedno saranda, ko akala saranda rekiatija isjamen oftovardeš secde, isjamen, ko akala saranda rekiatija isjamen saranda puti u kuiba i sura Fatiha, amena kana bačerea kava su italo neizbežno ko namazi Andre. Znači saranda rekiatija, dešefta farzija, bišutrin sunetija, oftovardeš secde, saranda puti Fatiha. Eakana, imahana sosče oftovardeš secde, javer je prašanje imahana ko objasnina kojih javer dersi,
Сошче саранда пути сура Фатиха или не себе пи сура Фатиха баштенова лео намази исто е кјавер дерси итало, али чи глобала дичиндој аќа кавајтало намази која со аѓаре ко кратка црта објаснимо требала те џанопе, значи саранда рекатија сјамен дешевта фарзија бишутрин сунетија офтовар деш седе саранда пути сјамен сура Фатиха и асапке редоја објаснимо шта рекатија пандек пути, значи осаба намази ду рекатија сунети, ду рекатија фарзи, опладни сјамен деш рекатија штар сунети, штар фарзија, дуј сон сунетија и чиндија сјамен офто рекатија штар сунетија, хен штар фарзија, акшами баштајнала фарзенца, трин фарзија, дуј сунетија, хен последно јација тало намази која состојмото родешутрин, што значинала штар сунетија, штар фарзија, дуј сон сунетија, хем трин витри ваџиб, ко витри ваџиб по намази витри ваџиб по витри последно и тало намази кога со ка требал амаре предакова со кланина џанена одоти избут важно те џанен кај укунала пес кунут дуаси Allahumma inni nasta'иnuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natubu ilayka wa natawakkalu alayka wa nusnu alayka ко крајо. Акна некој на џанала кава пика кероло раббена тиња око ојак шајте кера јаре ама диктева керафтиче tu шајте чиве замена оковада, ама на не исто. Те сажату то шеро те дукалту бабо то шеро. Од докторива керла теле аспирин. Акана ту на нема аспирин калава андол, каначел андол. А боб каначел андол старба, ма андоли кажал 2 сати ачикоте те начел. А аспирини тап подма завршимо процеси. А кава да исто јаре. Куну доаси јавер марифети и замена јавер, ама чакана. Нека шири чипна џала, некој нашти укујнала, некој нашти памтинала, било која разлог и си олакшење сар текера, ама важно текера, ама хиште на кера на овола, одолеше ала нека челам на календар кола со намази наете помуќен, по себе пекале намаза шире сар не јамене нека керо капу вишала јарам. Ево. Валла, а тоа не би става дека ко кратко наречено, значи со требала меѓу сар, требала колетане фарзија, колетане сунетија, колетане сон сунетија, значи се објасни мојтано колкала, ако случајно не буд брзо, нормално туме постим каше кој YouTube исто те рамента шука баш кобор сарсо. А ако нас со кредит, значи секогаш амен беше туме ги правде сар месаро о ефендија, значи ко приватно да шајте пишнена ми ако нешто на сатин ден или си туме на пример не се пучива, амен секогаш туме ги и нема кате. Значи амена кале емисија башо намази, мора ми не те керал песоски сини се ефендија или не се прајда со денги заиста тано нејасно и си например со на кернале со требала на не ништо проблеми, значи ја менем секогаш го учи нада, затем мела кравање секогаш што изговора калески, јак манушкова со етано читимо опазинала баверчани и бути. Соске џанеја дека читинана да лестанем џанеја со сар требала те керопе, ма дали ско себе писи тоа вертикиба. Мануша кола со на читинена, кола со на џанена, нормално кола само со хавена далеца кај керопе, значи си буд разлик ја дали ско себе писе кош молафи преглединен, лен читинен, ако на нетме надал могуćност информираното ме тешај со акрила пестолото ми ги шукар објаснимо, а дали ско себе пи анаја савке ефендие, те објаснинам ги поопширно, со скеула, зате помаро живото, цело помаро живото на каделе, а каде динесте, дали ско себе пи само не да мен, може те учина. Мислава, око Сефери силе нешто те пучал, а мачка по... Ја, о Сефери, а ќе катара ја стедам издилесте, учела вакерала кај ови као апсолутно аменцијам релативно оја релативметале теме кола со најотанне гор мислена вакате оја релавитет, значи реалитети или релативност јек нешто кога со припаднела е инсанеше, а апсолутност е тало нешто која со припаднила само Аллах Джелешаново Джелешаново. Дорече Аллах Тебарека ва Таала овитало пошто апсолутно вачерала што Сефери нали нешто со никогаш на начела, никогаш на начела едноставно постојала од секогаш. Апсолутност, за секогаш, вечно, безкрајно. А инсани сакава наеле
amen namangate kuwa kodula teme kai klemen but ya vera bucha isi manosha kola sona janena te pilvinen amen de covardari ko Skopje ko Kino amen mangaya tingaralen ko Atlanski Ocean ingardimni ko Atlanski Ocean muksona janena te pilvinen kaven ko mashkar fordelen ko mashkar pa mukna janan de te pilvinen da kahanen mazalo aykule si vaise hay de schwarze hay podandan ger che ye castare va muklelen sakate ka chen andre kupa odoleshe akala buchelenge na trebala te objasnina na trebala te objasnina na je potreba isi posebno tana koteso akala adresa Keralapes o se feri na dinapes kai halola so mangala te objasnina ali sepak oprašanje skoro apsolutno tačno samo Allah Đelešanu tale apsolutno sa vrijalde sa sajtale relativno bez razlika sa Gio Panda ime tečina Gio Zvezde sajtale relativno evet efendim Tamam. Mislim дека саба ќе дојтано нормално се ферту секогаш човек понекогаш шај на некој ќе пана изговориме те питања со месватинава нормално кала питања со поставени ту заиста требало значи ко посебно те ќе опелафе ко бавер нивија со шај на пример де сватина нешто кога мене калеста те вешне те ќе тема заиста бавер програма него намагава панаште подржината со скиџанава дека околе страната келла фудбал и си мануша кола со дикена утакмица би магавле значи те му карам ки мирате ди кемпески пи утакмица ше ефенди овсасто а мен ми става дека си амен туја панда бут програма со требало те керолпес значи и постем морам те керолпес јек програма кој со кердем лафи баш о абдезија. Значи, адава менги копланитано са 150 на век офендија ка бешелко објаснил, значи со сар требало те керолпе, ама пред да лесте, значи околку коламен ко исто бакти, значи вторник о трито нефси тароше Мустафа, значи кола менги наведимо, кој со керол, таро мулхиме, нефс мулхиме лафи, а дали са ко оламен обширеност, значи ка оламен ошаипа те објаснила ми гамаро ефендија, ше ефендија ако мангето апел теде акале праленге кој стане моментално акате бујрун, мен као слободнато те шету да ке фудбал дженаде как ту кој мисли дека побединал Шпанија или Италија? А кој челе да рати? Валла те джанава билла те джанава. Кој челе? На джанава хаја пица, па нормално таро италијација, таро шпанција на хаја добурка. O İspanya çeler. Em Italia. İspanya opasno ko. Aha. Opasno ko na pitava čerava ama nistinava kaj bi trebala Španija te narod. Nistinava. Allah Teala, na džeraja, kad ka nego bujrum, tema gene dobro tava kere bujrum O dik amin nisavo hayri dalika pobedinul Španija ili Italija. Amin isi amin hayri amin te pobedina amare nefsen amare namazia tu dinalen kotano Allah Đelešanu tolenda razia kabuli eno doar sebepes ce odole namazes skoro sebep inşallah kati çolame ko ceneti ayar amin ka pobedina najbari pobeda kolame. Akala so ka pobedina ova perna pe cep pe pare amin kuva mare vasta duradan maşallah bravo ay şu jog olinja. O moremo. Hayres inşallah. Tövbe sasto, oven selam içerinde sarını tümecek budbaro selami Allah skor rahmetine kolu pretümende ne karaçıl tümen diko tiaver beşiba oven manje pozdravime Allah skor selamine kolu pretümende Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Dobro, evet. Аќе кај не амаро ефендија, значи завршим да пенама зејане кола ми ги са 100 со денда акале временде, значи кола 3 емисии со Керданен, значи Аллах нека награди неле, пе фамилија, пе Максименцар, пе Хана Маја и Адла Најман, Лесо Лески, Киокорина Лески, да исто Аллах нека награди неле. Па ме бива керав ка бешаме нисто ка размислена па на нисаве емисија кола со на мене буд важна ковен значи кодин исламијети па далеско да се бепи овенту ме на менца ко повеќето програме па далеско се бепи бакрава сад прво о Аллах Đelešanu неко волту менцер захвално со пишењето мариш уже коментара хем со споделендено лайф акале емисија кере пошто Аллах естар воспитива родаја иншаллах на не ништо те кочинела мен те бајара амаро
Джандипа е Аллахески кодром, ове са сте со синин аменцар, о Аллах нека му кел по милос упра ту менде упра аменде, хем нека аракел амаре аментаро аментаро ширкия хем заблуда дунјајкере иншаллах. Мукавату мен Аллахескери рахметеа, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху, еваллах, джикова вердикива. Буйрунус, аликаме.